Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Basi ndugu zangu, tumejumuika hapa kumwomba baraka Mwenyezi Mungu. Sorra vaminto ne kimanso kianne keri ganjira Nyasaye Tata mu biyo byonsi. E Bwana, tunakutolea kwa ibada dhabihu hizi kwa ajili ya huyu mtumishi wako Christina Matoke cyane tenainda somo yoye araita sendera ero ni we yarengeri kuruma yaenderi gena ndi abegetwe ngoro yaye yeta tabora ibeya igena warta mutubati mwabo buri okweto akamotebya omunene ekyo kirabona icyagara obere igitondo akamotane yeta akamotebya nago teryanga oregene noro banene banyasaye nabo bakarushya rigenanye isatemo kya maiso alengoro akabora ata akwira ni ngambye yamoye ekyagara okunyibwa nainde nimanyetera ni okunyibwa makono nda bingenzo emugando yometonene wanya nakwaniraya Ini hari wanja kira kwani dengo rake yuri nene rataro tokaitu ini okweta gatoka koili gatamba amahoro n'amaboko uko kigwa yebo ili gatamba bisakabatebya utanzure umutige abende evangelii y'umuntu